mu rukerera rwo kuri uyu munsi nibwo amakuru yatugezeho acicikana hirya no hino ngo Mbonyi Israel ngo yaba yaracumitiye kwica, ngo yarikweje hirya no hino akagira umwari atera inda. Ibyo bintu bikaba biri gucicikana hirya no hino kuri zino mbuga nkoranyambaga. Yewe ishyano ryacitse umurizo, umuramyi ukomeye uhimbaza Imana ngo yaba yagiye mu ngeso z'ubusambanyi. Ni nyuma y'iminsi mike ishize nibwo umukobwa yavuye mu cyaro cy'inyumiyo ku Kibuye kwa Hererabandi akaza mu murwa wa Kigali ngo aje kureba umuhanzi bita Element. Nyuma yo kutaza kugirirwa amahirwe yo guhura nawe, uyu mukobwa cyangwa umugore yibera mu ishyamba ryamo Kigali, na ndetse uko umwumva riravuga yuko yenda gupfa, ngo yewe ngo Element yanze kumugirira impuhwe ngo bahure, ngo abe yamutera inda ngo amubyarire n'ako kana hanyuma asubire mu cyaro anezerewe. Ubwo twari tukiri kuri ino mihanda nibwo naje guhura na Kabosi Kazungu muri ino mihanda yanyweye agatama agenda yikubita hasi impande n'impande, mufata akavideo ndamubwira nti nutampostinga ndagushyira hanze, dore n'ubundi nta n'utuzi wamvomeraga. Umwambari wa 1:55 AM, fata ku mavuta fata ku mamesa, kuri iyi minsi usigaye warikubitishije agapara wagira ngo yasizeho amamesa. Noneho umukire Coach Gael Karomba aka n'ibindi ntazi, ngo yamuhaye misiyo yo kugira ngo asebye Meddy, umuhanzi wakoze ibigwi bano bataratekereza no kwinjira muri showbiz industry. Noneho ngo bagiye kumwurira bamutotore bamuhananure ibintu bidashoboka.